Dolog tininok nosung kabang breaking news sai khana dolog puila news angka tipra chuk rok tam khaime atong umo si sungdi ubo sung kaham kino sai manu je wansar bai tonglai manjagi manu sak phali manu uma hai keno tabu uma hai keno dolog tipra chuk buri rok manja khak sak phalani thangti no lokorok bai manjagoi tai lokorok police ang thaniwa hand over khaiti khata Saba, bawa gari bawa. Driver koi. Tom dah saba. Galbo. Kamera. Kade. Chalo re. Ore, baru tu je. Khana uti thana ma. Wah. Agak botol puluh. Orang baru makan nanti bayar. Baru kade. Hai. Sudah bulan. Yang tu ya. Apa nak biang ni baru kade kita thajeng ba. Baru tak baru ya. Hai boleh tu. Hey. Atuk. Senior tang lah cakap senior lah. Semua mereka beri roman zaman marah apa? Beri mana tu? Selamat. Senior tang lah cakap deh. Dolog ubunutui norok ketam sana mutuk dolog comment kai shadi next update angka dolog chung kok sanan thangui tong Jiten Chaudhary dolog tabuk markin Delhi jantar mantar kaisa protest ongui tok omkha hunger strike tangui ke unorok kamkin saimano je khorokta Indian Education Minister na norna bagoi ajago thangui chogoi kya umoto markin protest khai tong je Cockroach Janata Party tai ajago tong Abhijit Dipki Cockroach Janata Party ni tai aro Cockroach Janata Party member tongu omun kari sunamang tu tongu tai omun kari South ni omun kari South film khainai je gundafan Hinman Prakash Raj tongu ajagao thangoi Jiten Chaudhary bubrok no logeri ka hunger strike khaitani wa tai bobo thaicha thani kok sakata जो गलतियां कर रहा है इन मजदूर किसान सभी वर्ग का नुकसान हो रहा है वो लोग थोड़ा खामोश बिकॉज दे आर एजेड वो लोग थोड़ा बुजुर्ग हो गया इसलिए थोड़ा खामोश है लेकिन जब युवा लोग आप लोग जब खड़ा हो गया हम अभी we are very much confident that this country, this 1.4 strong population of this country, ये युवा भारत ये जिएंगे, ये पूरा जो गलती को हटाएंगे, all odds from this country will go. So my friends, I appeal all the youngsters and the people from all walk of life to join with your Parliament March on 20th. And I would appeal all the students from Northeastern region, from my state Tripura, Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, thousands of students they are here in another section of population. There in the universities, there are the offices to join peacefully and fully and join hands to eliminate, to eradicate this corrupt regime and to bring the, what I say, all that what demands you are raising, that to put the accountability to our, this government, ये जो government लोगों का बात सुनता नहीं है, उनको जिम्मेदारी लाने के लिए आप मजबूरी करेंगे। ये 20 तारीख को मैं भी दिल्ली में होंगे तो आपका साथ मैं भी करूंगा। मैं दोबारा आपका जो ये लड़ाई को समर्थन करता हूं और सदामंशक जी, दिव्य जी, उनका जो लड़ाई ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान का
भविष्य के लिए कि जरूर आग बढ़ेंगे ये उम्मीद करता हूँ हिंके दल उमुन तुइताम साना मुचोक तल कमेंट खाइसारि नेक्स्ट अपडेट अंखा खरकजा तिप्राजोक ब रांगनो सेविंग खाइ तंगमानि दलक ताबो हिंके काम नांग हिनि ब बिनि थानि बुसुक रांखा उबुनो रिभिल खाइकाता हेलो दलक ini hingga ang hobo sebai sinai ang hobo ojago rang damani 6 month dong kana 6-7 month dong kana oke ini kai kaisa kam nang thon doi kam bon sum konai nang nai ban bage ang mono rasinai ang hobo to 500 bang dau 500 bisi dau 500 bisi bang ana kana tongo yang kai to kono nai ga do ke putana ni Kisah, oh rabbin ko ba sangka kis payang na mela puro. Ang ito plastic ko man paya ko. To na kami do ang gusto nagrado ng hang sila. Oba hai ke saving khai to ni ko kam nang puro ngangke. Pulo ke mang kata angke bekhar ko ara nangyang tongo mo sabay na musunyang tong mani. Ke titam khai nai nangis tong ma ba. Angke ba salja to mas sabay na he di ba nga hati sa supungga ko we nungkona hintong mata sabay na hintong mani. Angke mas sabay kaya bagakis pan aram nang dia. Angke iko ang 500 taka mang bisi dajago angke 200 taka ro kom angke tabo khe kaisa kam nang to angke ba ma go kata mas sabay kata. Angke jagawa 500 taka Nanti 200 taka, 100 taka ke 500 sehingga 200 taka ro. Total milu 37,000 ang kan. Oke, om bay ang mana na hanay. Tunggul rong ya do, mana kam nang mo dagan ko kanay ta. So nang kate o kasarong to strong dia, sabu sa nang ko. So 37 ang ke 20 sa kawan ng tamay.